management bamama kontra nkore ya mu mvyura barundi ndashaka gutera imbere nanje naboro gucanye nabafizo ntiwamuhibuka iyo uhibutse bigenda gute mwishinga nabafizo nabaolege bigenda gute nakundi ndabizi ndabitahura uyu musi ntafise ejo nzoronka na Bacuro TV kuri mikoro muri kumwe na Jazmine Masamba menyumu ya kabane na Alex nabandanye bahamasana mamize neza cyane uno muzi twagiye ahantu muri restaurant batubwira ati wa muntu wetu wa wundi umwe akunda kwiyita ngo ni Yesu tumusanze muri restaurant ariko ahantu hari byadutangaje keshi na keshi kamaze ndamuramutse nugenda mubaze keshi ibintu byinshi bigiye bitandukanye tundakora mu kitumeze neza ni impore meze neza akadugumba ari keshi yewe ahantu bogari bwahiye reke kumenga cyangwa akazi embe mu job nyene hari amakuru kwego batubwiye hano kurakora ikiyede yuko ahantu waruri ndahiye ndaka ahantu kurakora ikiyede batubwiye ati agiye muri restaurant gufungura wetu ubuzima bumeze gute ubuzima n'ubunyene ndakora ndose nkafungura kugenda neza mugabo nigushima nyine Imana kubikwenza ubugari bugishije kuri n'ubwanga ubu 15 byose hamwe 15 ikiyede nanga ngedo abayede turakaze Aide kuzikuri bitanu. No mbuga biravana naho korera. Haraha ibihumbi 7. Haraha bitanu biravana. Iyo bishitse ukaburi kumwe n'abafundi bakumenyere mu ma video bigenda gute ntibagukankamira ngo ayo maderedi biki ni Ega barabizi ko twese tuhiga ubuzima. Turi kwisi kwiga ubuzima rega. Hari umuntu aza gukurikirana nga anyi yifuza kugufasha. Nike kintu wosaba neza na neza tuvuga ati kweri ko turabona ko ubuzima bwawe muri kino gihe butameze neza. Ugomba kumfasha namfasha kwera naravuze kenshi ndashaka support buye imeze gute bandanye wetu narazimye wetu warazimye umuntu ashatse kugufasha ushaka aza gufasha ibiki je shaka amfashe bikoresho byo gukora ndazi kugira montage ndazi kugira video aho ndakora make machine ndayizi shaka ka machine na appareil muri kino gihe cyaziki ifungurwa kuzimba atari cyane gose ariko zirazimbye haburo babarura ngahe wetu njya mu Burundi zirahari ngahe aje ndiko nyiraga 15 naburo gucanye nabafizo ntiwamuhibuka iyo uhibutse bigenda gute mwishinga nabafizo nabaolege bigenda gute nakundi ndabizi ndabitahura uyu musi ntafise ejo nzoronka na mbaje musumwe mu munsi afise nuko ejo zobura cyangwa ejo karonka donc bisaba kwizera patient Imana wetu hari abantu benshi bibaza yuko ubwo bari n'uburozi bakuroze kukubera wo uri kurakoroka cyane ugeze ku rwego yuko ujya gukora ikiyede kandi aho ruteramisha abarundi benshi bagiye batandukanye izina wetu ni mu mazina yubatse cyane uburundi benshi banakwishimira ariko muri kino gihe ibintu kuba ko biradutangaza impano zacu ntazo babonye bazibona badufashije mugabo uzozibona zobakoze azokwibuka ko twigeze guteramisha abantu nigeze kubavuga ati nakunze video zo musore zadufashe pe Yes bakunzi bacuro TV urabona yuko wetu tumusanze muri restaurant ariko restaurant muri presentation ndibaza yuko twababwiye ahantu wetu neza na neza twagiye kumuraba restaurant arimwo amafaranga barurira ni wetu tubona yuko ko ubuzima butameze neza wetu beshi turibaza kandi tukibaza kandi kubera iki mwatandukanye na bapapira wapi nabo bagiye gushaka ubuzima man nta nzigo nta mutima mubi nta nzigo nta mutima mubi muri kino gihe iyo bishitse ugataha muhira ubwo abavyeyi ntibaba bagukaya cyangwa wewe tace ipanga ubuzima buracyabandana oya byo ntaje muhira ntacyo bintwaye ngo muhira hararyoshye kuko na Yesu amazimya irenga 2,000 kwase ntariyumvira kubuza kudutora ntatongoza ntagirane abayeho neza je nanje ngoma kubanka Yesu nanje nzomara imyaka 2,000 kwa papa saba amazi cyabone menga in hatari nabimvugira kandi mpamaze ko nkuza bukoze muto anya mbwa turabona yuko menga uyu muntu araronka abakiriya mbwa nturahameye muzoze kuharira ni mpande ko babikira mu gisyo Yes bakunzi bacuro TV nubwo buraguhaza ndameze neza ncyasubira mu kiyede urayafise sabira biyo byanyavye muri appareil ntibakupe ndabaza bajya bakora bame
Eyo. waba ufite uhasana wetu gukora ikiyede bwa mbere na mbere ukibitangura gukora ikiyede byagenze gute wiyumviriye gute ati genze gusaba akazi ko gukora ikiyede byari bigoye byari bigumye kuko ubonye nk'umuntu yawe aragufana ariko araguturubika ngo somba byo bintu zana gere byari bigoye mugabo tu ndagerageje ndapamana kugira ngo ubuzima muze bugende neza ejo ya je namandi umuntu wifite icyizere ya urakoze wama uri umuntu wifitiye icyizere niyo ntagiye wamuvuga ati niyo nk'aba bantu bangaya n'abafana mfise ari bazi ko nobireka nawe ukagira amanyama nk'ayandi ukamatubona oya je ko ntumeze ega nanjye sinahevye ndakora gusa wese ko mbura inguvu yaza bansapotinga ndakeneye management bama kontra nkore ya mu mvyura barundi ndashaka gutera imbere nanje ndashaka impano yanje nane develop urane ibindi bihugu biraza bikajya kopa impano zacu z'i Burundi mbo bakazi developa zikaronka amahera mbwa twe natwe hari abantu baba bijejwe batatubona ugasanga urakoze nk'ikintu uhere kuva warakoresheje za miliyoni birakutera imbere birakuvoma bakarangira ubihebye ugasanga n'aya mahera yose washizemo birangira wetu beshi baribaza ubusani buraryoshe ariko nta muntu n'umwe ashobora kuvuma atamahera aza kuronka kandi noneho n'ikintu kitabaho yuko umuntu ashobora kuvuma ntaronka amafaranga bigenda gute kugira umusana ashobora kumenyekana uburundi buzima no hanze bakamumenya ugasanga ntacyo yimariye bo biravana iyo ugenda uvuga ko ufite amafaranga menshi ninde nyogera andi mati ugera uvuga andi amafaranga ufite amafaranga menshi ninde yo kumanaginga no mugabo uvugisha ukuye timenze kunukunukunuku hama bizogenda neza cyangwa muyajana mu burayi mu gihe mubaye abasari bakomakomeye bigatuma hageze cyagiye cyo gusubira inyuma mugasha muhonga sha je kwera ibintu uvuze ibintu by'abakobwa naco nabyushaho ko je nta mwanya munini nabimazemo oya uretse gusa ko nigeze kuba ndi mu rukundo ariko mugabo nabibaza ko hari abaje mu busani ubusazi inzoga amayoga bagiye bwenge ugasanga baraturuwe n'abandi bayafashije sinokubesha ndafise ibigo byinshi je nigeze gufasha jewe ibigo nigeze gufasha uretse ko ntabaye nk'ibishobora kubafasha ndabapasa urundi muntu abashoboye kandi byirere ndavuga hariho nahani yatereye amabati umutamakazi akarubaka simugase ngo menya muri publicité hari ibigo byinshi ndagenda afasha magena n'ifisi mugabo byarashitse nyine amahera amerana donc sinubwa je simba barazwa cyane nta makobwa no kwino bishinja cyangwa ngo ibiyoga cyangwa ibiki ahubwo je gusa n'ibya mini citane aba yapanze vyayo ya ikati imana ikambwa ati manza uje kuri urutonde manza umenye abo muri kumwe kugira ni naguha amahera bana kuzobirinde ya je ibintu ndabitahuye gusumba uko abafana bambona we nawe cyo tuvuga ati jewe ndibaze yuko uko biri kose imana indusubira impe ibindi nsubire nkuko nahora ameze iri kirangerageze ndafise icyizere 100% ko ejo nzotacinga ku madolari apana mu restaurant njyama ibana ndahantu nkakomenda urugusa kora umunezero ntage nta nkumva umwana wose nkakomenda uru ubuzima bumeze nabi biramaze gushika umukobwa waresha ukivuma muri kino gihe umumvugishije bigenda gute arashaka kuyagisha kwa kunye asha ico kintu rero ico nta n'umudemo mumfize yabwira abademo bose fye barahise barakenye barabaye mbwa naco naco genda manje nanje ngo barango genda hari umuntu ambabaje kandi kana muvuge ndazi azusha yimenya kandi ndazi muzosha mumenya namubwiye ati amara papa nagize papa yageze kugwara ikivyimba ngaha batavuga ko kimo cancer niye bambwa ati docteur ambwa ati amara genda wigire mugabo sinzi nta misi ariko mugabo ndaja mu bitaro ngiye mu bitaro ndamusaba ati ngo ndabe acambwira ati yamara nta déplacement office no iki ama déplacement haza kuraba ibaze ndambwe ngo ndabe mu bitaro aho kanya papa je ko ndabacagira accident imodoka iramugonga jenjagurika amaguru n'amaboko papa wanje bya vrai sinzi kumuza basha yuzemwa barabona kuzura mwe ntuze mantuze ivyo hose umubiri wose ni robo ubuzima ebana buramo kubita aho reraho jenza kumusova ndimo amaserumu nirukanga ngirane mugabo kurondera baba bagenzi ngo twasangira barihe baba ndi bagura icuba barihe iske we titumba yuko ubuzima usanga ari bubi cyane ariko umuntu wese bisaba kwihangana ko azogera igihe nawe usubire hirya nyoni cameraman babona iyo nyoni kwe iyo ni nyoni musangira yo yajazogeye tazisangira nazo yego reka ndagushimire we nanjye ndagushimire mwakoze mugabo mugere musigiye basinde igihumbi kubera harababa fume ndongo duharage twijoro
Yes bakunzi ba Choro TV kuri mikoro mwari kumwe na Jasmine Masamba mbi nyuma ya camera ni Alexon abandanye baha amasanga ameze neza cyane mbonanye mukanda subscribe na comment tuze turabazanira amakuru y'abaririmbyi banyu ubuzima babayemwe birababaje ko n'umuririmbyi yashoye kumenyekana Burundi buzima cyangwa umukinyi wa comedy mugabo akabaja muri restaurant mu kwinjira arinda kunyegeza kandi bitari bikwiriye mubonanye mukanda subscribe na comment turabakunda cyane batibagira mukuje kuri Wet TV Burundi mugi subscribe Somero TV share ku subscribe izo TV zibiri kubera je imbuga zazina nkoresha barazinyatse barazinyanganije ziragenda ndaheba mai nakundi ejo ni heza iciza ariko ntebura ngo mankuba nuzokora ubaga kese kanje karimwe 630 aha niko raduga puripuri kubera iki sincara kiyede ndashiramo kiyede shiramo ubu ngo mashiramo make aye nashize kuri Copec ubu ngeze muri 630 000 en francs